अमीर जीव को आउट कर पारा नहीं मुंबई से। हाँ सांग माने आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच मैच होता। ये मैच रे फर्स्ट मुंबई इंडियंस प्रथम बैटिंग करके रियान रिगेट 9 रन और रोहित शर्मा ने 35 रन बनाइला। तापर तेलुगु मैंने 0 रन बनाया और सूर्यकुमार यादव ने 51 रन बनाइला। तापर नमन ने 28 रन बनाइला। ଏତିକିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 162 ରନ୍ ମାରିଥିଲା और ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲର ମୁକେଶ କୁମାର 2 ୱିକେଟ୍, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 1 ୱିକେଟ୍, ବିପ୍ରାଜ ସିଂହ 1 ୱିକେଟ୍ और ନୁଗି ଲାଗିଡ଼ି 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲର ପ୍ରଥମେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 1 ରନ୍ ମାରିଥିଲା। ତାପରେ ପତୁ ନିଶା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ 0ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ 44 ରନ୍ ମାରିଥିଲା। ତାପରେ ନୀତିଶ ରାଣା 0 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମୀର ଜୈନ 90 ରନ୍ ମାରିଲା। ତାପରେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର 21 ରନ୍ ମାରିଲା। ଏତିକିରେ 64 ରନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ମୁମ୍ବାଇକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା।